Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat ke-6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Qul innakum latakfuruna
warhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah aw madzakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana al-nahar waj'alna hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Innama ana sak temene utawi ingsun sak temene medana iku basarun manungsa mislukum semisal sira yuha diwahyake ilayya marang ingsun annama ilahukum sak temene sesembahan sira kabeh sak temene medana iku ilahun wahid sesembahan kang siji pastakimu mongko netepono sira kabeh istiqomah sira kabeh ilaihi maring Allah wastaghfiruhu mongko lan jalu sepura sira kabeh ing Allah ilahun wahid dan amat ngakiki menungso sepadane sira kabeh tapi aku dikei wahyu ngene surah Al-Kahfi terakhir qul innama rusulukum yuha ilayya annama ilahu wahid terus maka yadul qawli wa ya'mal amalan shalihan wala yusrik ibadati rabbi ahada. Kul inama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid fastaqimu ilai mongko netepono sira kabeh maring Allah tok aja kathik mingambimu tolat-tole wastaghfiru fa innahu la yaghfiru dzunuba illallah surat wasari'u ila mafirati mir rabbikum wa jannatin arda samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina idza fa'alu wahdadan Allahumma muhammadan rasulul mujrim semalam wa hum ya'lamun fa inna la yaghfiru dzunuba illallah. Adira 135 jaluk sepura marang Allah kana sing iso nyepura dosa kejaba Allah. Raja sampai lali sayyidul istighfar esuk sore. Lah nek pas gak ngaji ngono ya diwaca. Ini. Ada kadek jamaah salat duka gak diwaca. Innalillahi. Lah iku apa dadane ditinggal. Alek diwaca esuk beawani mati dalam keadaan fitrah. Diwaca sore be bengi mati dalam keadaan. Lah sampean ro matine kapan? Lah iya. Kok kadek wani ninggal? Nek mati temenan ya apa? Wa alam. Ya sampean ya weruh sih. Oh iya aku mah gak maca. Terus mati. Wastaghfiruhu. Jalu sepura marang Allah. Dosa sing kliwati kok apa wis? Dosane mripat, dosane tangan, sikil.
ndukure sikil. Apa? Ya wis pirang-pirang dosane. Dosane cangkem. Sing mlebu cangkem, melorot nang jero weteng. Dosa ngisore weteng. Terus wawailun lan neraka wel biasane dimaknani ngono. Wawailun lan cilaka. Wawailun likulli humazatin bariku. Fawailun lil musallin alladzina hum fi salati apa yang salati ragu ang salati apa fi salatihim ang salatihim sahun wa wailul lan jiraka lil musyrikina kanggone wong kang padha sapa musyrik iku alladzina wa akeh layak tuna ora nekake sapa akeh az-zakata ing zakat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi zakat secara fisik ya kate hati maksudnya ya bersihnya hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Surat surat Al-Lail Adira. Agar mulia Isa masih Hanif. Masih pate ya Isa lah syukur mulia. Jangan cek. Surat Surat apa? Al-A'la ayat 14. Faqul halaka ila anta zakka wa yahdiyaka. Surat layatuna zakah orang nakake zakat. Jadi bisa berarti zakat secara fisik, tapi bisa berarti apa? Atine sing gak bersih. Jadi zakat bisa berarti atine gak bersih, bisa jadi harta. Zakate barang harta. Lane guys salah kan? Waktu haqqahu yauma hasadi. Mongko tekano dihake harta yauma hasadi. Dinane panen. Jadi apa waktu haqqahu termasuk apa ya? Yakat panen. Surat Al-An'am 141. Di sini dimaksud zakat masalah zakat panen. Tapi bisa dimanane apa? Atine sing gak bersih. Dadi cilaka kanggone wong sing musyrik. Sapa sing musyrik ku? Wong sing ora nekake wahum utawa wong akeh bila akhirati. Nek bacaan waros iku
lame urip mergo ketemu alif. Dadi gak bil akhirata bila kirati, dadi rone diwaca ra. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wake orang percaya. Dadi ana yang akhir gak percaya. Nah untuk bilamin dari innal ladina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun utawi ganjaran ghair mamnun liyane dicegah. Surat 89 apa? Surat 89 Surat 84 ya, keliru. Ayat Fabasyirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kedheake ganjaran sing gak kathik diitung, mamnun iku dicegah. Jadi ganjaran sing gak ana cegahane wis apa? Bertubi-tubi. Iku wong kanggone wong sing amal amanu wa amilus sholihat. Innal ladina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im. Surat Luqman ayat ke-8. Sak temene wong sing iman amal sholih kedewake swarga kang nikmat ajrun ghair mamnun. Kul Dauna sira Muhammad innakum anata sak temene utawi anata sak temene utawi sira kabeh latak furuna yakti ngufuri sira kabeh billadzi kelawan zat khalaqa nyiptake sapa zat al arda ing bumi. Ana ta sira kabeh ku mengkufuri zat yang menciptakan bumi fi yaumaini ing dalem rong mangsa 2 hari. Inna idata apa? Inna yauman indawahi ka'alfasanatin mimma ta'udun. Surat apa? Suratnya karo. Inna yauman indawa sak temene dina ana ngersani Allah ka'alfasanatin mimma ta'udun kaya 1000 tahun sing sira kabeh hitung. Surat apa itu? Biyen gak apal, saiki lali. Bisa ketemu? Jadi apa hari di sisi Allah itu 1000 tahun dalam hitungan manusia. Jadi Allah menciptakan bumi selama dua hari.
Wa inna yaman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Al-Hajj. Eling gone tapi lali. Ya iya wis ketemu lho sakjane. Surah Al-Hajj 47. Wa yastajilunaka bil adai wa la yulifa wa wa'da wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi Allah menciptakan bumi di mana? Fi yaumaini ing dalam rong dina. Lah yauman di sisi Allah 1000 tahun. Berarti 2000 tahun. Wa taj'aluna lan dadake sira kabeh di mana? Wa taj'aluna dadake sira kabeh lamar awan dadan pepadan. Lho Allah sing nyiptakno langit bumi jamin padakno karo apa? Agak masuk akal kan? Makanya ya gak ono sing sebanding karo Allah. Dari kata mengkono iku Rabbul Alamin, pangerane sekabehane alam. Lho, sampean kok ngufuri? Apa ta sampean ngufuri zat sing nyiptake langit bumi? Nyiptake bumi selama rong dina. Ini surah Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa fasammahunna. Surat ayat di tengah kanan bawah apa kiri bawah. Jadi Allah sing nyiptake kanggo sira kabeh apa sing di bumi kabeh. Hah? 29. Terus antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samka fasawwaha wa aqtasa laila wa ahraja zukaha wal ardu ba'da dzalika dahaha ahraja minha ma'a wa mar'aha wa jibala al-saha mata'al lakum wali'an. Terus surat ayat 27 sampai surat Nabila. Surat ya surat nomor piro? 79. Ayat piro? Ayat 27 8 sampai 30. Rafa'asam kan. Antum asyaddu khalqan. Tadi 28, 27 ya. Sampai 34. Terus sampean padakno sesuatu. Wong powi terus sampean padakno goblok ya gak gelem, gak cocok sih. Ayo pencipta langit bumi kok dipadakno karo sesuatu selain Allah. Wa taj'aluna lahu andatan dalika rabbul alamin. Ngene iku lah penggaweane pangerane sekabehane alam, menciptakan bumi selama 2 hari. Aje gak masuk akal. Oh, menciptakan langit dan bumi kok dipadakno karo sesuatu selain Allah sing gak ndek kuwasa apa-apa. Lah ngene wae Bani Israil ya diwarai apa?
Iki pangeran Nabi Musa fanasitaha nglalekno. Padahal wong pedet. Oh pangeran dipadakne karo pedet. Tunggal wong India. Pangerane sapi. Nyembah sapi, alasane sapi ku iso memberikan susu sepanjang tahun. Nek wong tua hanya rong tahun. Dadi ibuke dipadakne karo sapi. Ya Allah, astagfirullah. Ada pertanyaan? Sekian ngaji kita, semoga memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa dari orang tua Sayyidil istighfar. Antivirus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amri asabqit taqaddamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alana sabra wa sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.